Za početak htjela sam da vam najavim pitanja koja ćemo diskutovati, da znate šta da očekujete. Željela sam da malo razgovaramo o tome kako je pitanje invaliditeta zapravo pitanje različitosti. To nije pitanje, to je zapravo pitanje tolerancije prema različitosti. Ja mislim da svi ljudi koji se bave ljudskim pravima, koji se bave pitanjima, ljudi koji su malo drugačiji od, kako ja kažem, malog muja, odnosno nekog zlatnog prosjeka, su zapravo ljudi koji imaju dobar odnos prema invaliditetu. I isto tako mislim da je nemoguće jednu društvenu grupu diskriminisati, a neku drugu ne. Kad čujem da neko ima diskriminirajući stav prema LGBT populaciji, ja znam da on ne može imati dobar stav prema licima sa invaliditetom. Da neko ko ima diskriminirajući stav prema ženama ne može, ili prema bilo kojoj drugoj populaciji. Zato što je nemoguće zapravo jedne voljeti, druge ne voljeti. Imaš svijest o tolerisanju toga da smo različiti ili je zapravo nemaš. Ono što se često dešava jeste da, to nam je religija dosta donijela, da su lica sa invaliditetom, dobar dan, izvolite, samo izvolite, da su lica sa invaliditetom često, kako da vam kažem, poželjna društvena grupa. Znate, vrlo je, to se uklapa u koncept milosrđa, vrlo je milosrdno voljeti i maziti po glavi mali invalidiće, ali zato zapravo Afroamerikance ne volimo, na primjer. Ali vjerujte, uvijek, takva slika je uvijek lažna. Svako društvo i svaki pojedinac koji nema bazičnu toleranciju na različitost se zapravo sigurno nema ispravan stavnik prema licima sa invaliditetom. Zatim, zapravo odnos društva prema različitosti je, po mom mišljenju, direktno proporcionalni nivou razvoja svijesti društva. I ako se osvrnemo kroz istoriju, mada danas nećemo gnjavati s tim teorijama istorijskim, to je zapravo tako. Postoji nešto što sam ja nazvala konceptom kosovke djevojke i to ćemo danas pričati, vidjet ćete šta je to. To je zapravo priča o tome kako su muškarci i žene sa invaliditetom dosta različiti. Zatim, žene sa invaliditetom, jesu li to neispravni satovi koje treba popravljati ili i kako je feminizam upao u zamku principa protiv kojih se borio. I na kraju ćemo razgovarati o prototipu savremene žene, ko određuje, odnosno ko izliva kalup, kakva to savremena žena treba da bude, ko ima taj legitimitet da kaže ovo je prototip savremene žene. Tako da, dok prođemo kroz ova pitanja, nadam se da ćete vi dobiti neke zanimljive inpute od mene. A ono što sam htjela reći da mi je bilo teško da se fokusiram kad sam razmišljala o tome kao što ja ljudima pričam, žene s invaliditetom, toliko toga. Pa sam se 3 dana razmišljala o tome, pričat ću o tom kako djevojčice žene s invaliditetom teško se identifikuju sa idolima, reklamama, kako je teško biti lijep, može li žene s invaliditetom biti seksi, seksualnost je posebna priča, pa majčinstvo, pa tako dalje. Pa onda s druge strane feminizam kako je postupao, pa sam se tako rasula. Kad sam se uspjela fokusirati, mislim da sam zapravo napravila 2 osnovne cjeline, to jest taj nekakav društveni status žena sa invaliditetom i s druge strane ta neka pitanja s kojima se djevojčice i žene sa invaliditetom susreću kada stvaraju svoj identitet, odnosno kada pokušavaju da sebe negdje pronađu. Važno mi je da prvo razjasnimo za one koji možda nisu premišljali o tome šta je to zapravo invaliditet. Prva predrasuda je, ja uvijek poludim kad ljudi mi kažu, znate, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Ja ono kao, majko mila, zar vi stvarno mislite da ja svako jutro ustanem i molim Boga da prohodam? Pa ja zapravo ne znam ni šta više, tamo sam se navikla. Na zdravlje, dobitak. Prije svega, to je osnovna predrasuda, jeste da je invaliditet bolest. Naravno, ljudi sa invaliditetom mogu da budu i bolesni. Ja te pijem antibiotike trenutno, imam bulesinusa. Naravno, invaliditeti mogu da izazuju neka druga stanja koja mogu da se definišu kao bolest. Ali prije svega, invaliditet je stanje. Bolest implicira da se treba liječiti. Invaliditet znači da smo mi takvi kakvi smo, u nekom stanju. I to je osnovna stvar. Zbog toga je pitanje lica sa invaliditetom toliko dugo godina još uvijek bilo pitanje zdravlja. Kad treba pitati nešto o ljudima sa invaliditetom, on zovu doktore. Mislim,
Zašto? Ne znam. Zašto se pitanje lica s invaliditetom i danas, konkretno u Republici Srpskoj, pripada Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite? Oni nemaju pojma o nama. To je vrlo važno da se to razluči, da to nije bolest. Kasnije ću to povezati, vidjet ćete s tim popravljanjem. Invaliditet zapravo pokazuje, najprostije rečeno, invaliditet pokazuje koliko se dobro snalazimo u društvu u kome živimo. To, hoću li ja biti žena sa invaliditetom ili neću, zavisi od toga samo koliko, da li ja imam invaliditet i ne, zavisi samo od toga koliko ja dobro funkcionišem u društvu. Ja imam neko oštećenje, ali ono postaje invaliditet onog trenutka kad se sudari sa okolinom koja je meni neprilagođena. Kad je okolina koja je meni prilagođena, kad ja funkcionišem potpuno u okolini koja je potpuno prilagođena, ja svoj invaliditet ne osjetim. On dolazi do izražaja onog trenutka kad ja stanem pred stepenice. Ili nešto drugo. Vi nemate oštećenje, ali ako vas ja nekim čudom prebacim u svijet gdje je sve na Brailleovom pismu, vi ćete biti ti koji će imati invaliditet. Invaliditet samo znači da ne mogu da se uklopim u postojeće stanje. Invaliditet nastaje upravo to, kao što sam rekla, da se sudari oštećenje. Znači, s jedne strane, u ovom slučaju imamo prototip žene koje stvara društvo, jer društvo je reklo žena treba da bude takva i takva, da izgleda tako i tako i da obavlja te i te funkcije. A s druge strane imamo stvarne žene sa invaliditetom koje ni uz enorman napor ne mogu da se uklope u tu sliku. I eto kako nastaju žene, zapravo, zašto su to žene sa invaliditetom? Zašto su one vulnerabilna grupa? Zašto su one sa strane i zašto danas o tome pričamo kao o nekoj posebnoj stvari? Zato što postoji neki kalup, meni to, nisam mogla da nađem, meni to podsjetilo na onu pepeljugonu cipelicu. Neka cipelica, mala krka i moja natečena noga. Ne može da stane. Ko je tu ispravan i ko je dao nekome legitimitet da izlije baš takvu cipelu? Mislim, i neka druga društvena pitanja se mogu tako govoriti. Društvo stvara neke kalupe, a ti, mislim, ko se uklopi, uklopi se. Ko se ne uklopi, ne uklopi se. sad, ono što je pitanje uopšte postmodernog društva, da li mi zapravo želimo da se uklopimo? Zašto mi imamo, mislim, to je sad pitanje tog konformizma. Znaš, ko to ima želju da se uklope, s druge strane imamo čitav pokret ljudi koji se silno trude od stila do svega ostalog da budu različiti. Sindrom kosovke djevojke, to je onako arhetip te žene koja njeguje ratnika i tako dalje. Ja sam zapravo tako nazvala taj skup uloga koji se dodjeljuju ženama, jer društvo nije jednako tretiralo žene i muškarce s invaliditetom, čak ni kroz istoriju. Znači, od uvijek je postojala ta nejednakost. Uvijek je postojalo opravdanje za muškarce sa invaliditetom. Dok medicina nije bila jako napredna i tako dalje, većina djece koja se rodi sa invaliditetom su umirala. Često su umirala, tako da je najčešći uzrok u prošlosti, najčešći uzrok invaliditeta je bio rat. Ljudi su se vraćali, onda su to bili muškarci sa invaliditetom, su se vraćali iz boja, ranjeni ili osakaćeni i bilo je sasvim normalno da žene njih njeguju, tetoše, budu im na ruci i tako dalje, što je sasvim u redu. Naravno da su postojale i žene sa invaliditetom, ali one se nigdje ne spominju i uvijek su nestajale. Postoje sad određene uloge koje društvo uvijek dodjeljuje i muškarcima i ženama. Kad ovaj koncept kosovke djevojke sam nazvala to, jer je sasvim normalno i sad u moderna vremena kad je muškarac sa invaliditetom da njegova žena ostane uz njega. Po mišljenju je sasvim normalno da ako nekog voliš ostaneš uz njega šta god da se desilo. Ali i to društvo nekako fino toleriše, kao to je okej. Međutim, šta se desi kad njegovateljica, odnosno ta kosovka djevojka, ona za koju je društvo predvidjelo da ona treba nekoga da njeguje, liječi i vida mu rane, šta se desi kad njoj treba pomoć? Odnosno, gdje je kosovac momak? Odnosno, u društvu se redovno događa da ako žena ostane sa invaliditetom, partner je napušta. I to društvo ladno podržava. Kao ne može on jadan. A kad, prvo ne kažemo da je to sad na nivou nekih ličnih odnosa potpuno idiotski,
ali se od žene apsolutno bez problema očekuje da ostane od svog muškarca. I društvo je bez problema nalazilo opravdanja onda kad muškarac ne može, naravno nije ni njima lako, svi imaju svoje društvene uloge i to je sad već posebna priča. Društvo je odredilo da žena radi to. Muškarac obično zarađuje, što ja kažem, lovi bizona i tako dalje. Međutim, kad muškarac ne može da ulovi bizone, kad on ne može da ispuni svoje društvene uloge, društvo ga baš nije tako kažnjavalo. Žene su uvijek nestajale, ali muškarci su onda proglasili njima heroje, to su ratne rane. Pa znate, postoje u Rimu, starom Rimu su čak, zapravo oni dobili status posebnog građanina muškarci koji imaju nekakvo oštećenje, da bi se učinili i neke novčane naknade, jer nisu mogli svojoj porodici to da zarade, da bi se učinili atraktivnima i ženama, da bi mogli onda stvore porodicu i tako dalje. Znači, njihova nemogućnost da ispune svoju društvenu ulogu, društvo je kompenzovalo, što je po mom mišljenju u redu, da društvo kompenzuje na neki način za građane koji ne mogu da, to je zapravo ovo što radimo, jednake mogućnosti, ali to se nikad nije dešavalo sa ženama, sa invaliditetom. Tako da je ta zapravo nejednakost toliko vidljiva od početka i zapravo mi ne znamo kroz istoriju, uopšte ne znamo žene sa invaliditetom. Međutim, ono što je centralno pitanje po mišljenju ove današnje radionice jeste kako jedan društveni pokret, boreći se za prava i protiv diskriminacije, upada u istu zamku da diskriminiše manje jednake među jednakima. Jer šta se desilo? Feministički pokret, ja sad ne pričam vam teoriju, mislim, to možete na internetu naći, feminizam kako je nastao i tako dalje, ali suština je da su žene se organizovale, feministički pokret se organizovao upravo da se bori protiv ovakvih ustaljenih stereotipa, odnosno tih društvenih uloga koje su dodijeljene ženi. Ustale su protiv kosovke djevojki, ustale su, feminizam je nastao zato što su žene ustale protiv tog koncepta. Mi vama treba da služimo. Međutim, upravo se to dogodilo, to je zanimljivo sociološki, kako je jedan pokret koji se borio protiv diskriminacije, protiv tih dodijeljenih uloga, je zapravo upao u istu zamku, samo na drugačiji način, upravo protiv toga protiv čega se borio. Znači, boreći se za jednakost je zaboravio koliko je važna različitost. U silnom upinjanju žena da u muškom svijetu dokažu šta sve mogu, žene su rušile muška pravila i muške standarde, a postavile novi standarde u koje se žene sa invaliditetom opet nisu mogle uklopiti. One nisu prepoznale, to je žene, feministkinje, nisu prepoznale one kojima je potrebna podrška među svojim redovima. To je ono što se desilo feminizmu. Naravno, ovo ja karikiram sad i pojednostavljujem do krajnjih granica borbu, ali ono što je, žene s invaliditetom su u tolikom kašnjenju da zapravo ne mogu ni da razumiju nivo na kojem se sad bori feminizam. Naravno, generalizujem. Žene širom svijeta se bore protiv toga da im nametnu da rađaju. Žene sa invaliditetom se još bore da im dozvole da rađaju. Žene se ljute što ih posmatraju kroz prizmu seksualnosti. Žene sa invaliditetom se pitaju zašto niko ne primjećuje njihovu seksualnost. Žene se bore protiv golišavih bilborda. Žene sa invaliditetom žele da budu na nekom od njih. Vidite vi koliki je taj rascjep. Koliko su te žene sa invaliditetom neprihvaćene od početka, dok je ženski pokret otišao i daleko, žene sa invaliditetom još nisu ni stigle da ih niko primijeti. I one naravno ne mogu da razumiju borbu koju vodi sad savremeni feminizam, a ove osnažene žene, feminizam, feministkinje, nisu prepoznale one žene koje su također negdje izvan njihovog vidokruga i strašan je taj standard koji je nametnut. Ja se bojim da bi se žene sa invaliditetom u ovom trenutku, opet generalizujem naravno, rađe opredijele zato da postoje muški standardi koje bi one čak mogli nekako da se upnu da stignu, nego da ispune standard moderne žene koja ja ne znam šta ne stiže više i vjerujem da, nije apsolutno žene bez invaliditetom, vjerujem da je taj standard, da je ta ljestvica sad već dignuta toliko visoko, ja mogu sve,
ja to stalno viđam među ženama, ja mogu, ja stižem sve. Znate priču. Tipična priča, puno se priča o feminističkim radionicama, o tome. Stara pravila se nisu, još uvijek sve rade, sve uloge od prije, plus sve ove druge, 2 fakulteta, posao, sve ostalo. Tako da, a zamislite kako je ženama sa invaliditetom da tu ljestvicu, i onda je to onako pogled negdje kao negdje, to je toliko nedostižno, toliko visoko i toliko nerazumljivo za žene sa invaliditetom da će biti toliko teško uskladiti te priče ako se ne potrudimo zaista snažno. Žene sa invaliditetom nisu bile dio priče feminističkog pokreta, iako se takozvani treći val feminizma vrlo diči time da radi sa vulnerabilnim grupama. Ne zato što nisu htjele, mislim stvarno da nije zato što žene, pripadnice, feministkinje to nisu htjele, već zato što nisu prepoznale žene sa invaliditetom. Liderke ženskog pokreta nisu vidjele ženu od štaka, od kolica, od bilog štapa, od intelektualnih teškoća. Zato što smo prije svega ljudi, prije svega društvo nam je, opet se vraćamo na tu tolerantnost u odnosu na različitost. I žene feministice su ipak pripadnice društava koje nisu trenirana da poštuju različitost. Previdjeli su heterogene društvene grupe zajedničkim imenom nazvani invalidima. S druge strane, žene sa invaliditetom nisu bile ni približno dovoljno osnažene da mašu da ih vidite. Ja to stvarno mnogo plastično zamišljam tome da su žene sa invaliditetom, kad je krenuo feminizam, trebalo je da maču, tu smo, one jednostavno to nisu mogle. Znači, u tom trenutku i pokret je bio toliko loš, sad je situacija drugačija, ali one to jednostavno nisu mogle. Evo, ovo ću prijeći kratko. Dvomila sam se, ali ipak sam stavila. Ono što je važno, da do 80. godina u literaturi ni slova, prije svega u sociološkoj literaturi, ni slova gotovo o ženama s invaliditetom kao društvenoj grupi. Veliki pomak je napravljen između 80. i 90. U toj dekadi se pojavilo puno izdanja koje govore o ženama s invaliditetom, što je stvarno bio veliki napredak i veliki wow boom. I to je dobro, od Camplingove, britanska antologija, priče 23 žene s invaliditetom o svojim iskustvima, Duffy 81. također, puno se pričalo o seksualnosti generalno, 81. feministički časopis Off Our Backs, cijeli broj je posvetio ženama s invaliditetom, zatim Glas iz Sjenke, Gwyneth Matthews 83. Još jedno pitanje. Za kraj, i zapravo, ko to ima legitimitet da određuje prototip žene kakva treba da bude i kakav je to model društva 21. vijeka? Znači, evo sad pričamo o nekom modernom društvu, nekom modernoj ženi, kao postmoderna i moderna, i ko to može da kaže, ovo je žena kakva treba da bude? Moj odgovor bi nešto, mislim, ja valjda sanjam o tome da moderni prototip žene bude različita, kakva god, u raznim varijantama.